Kadon Bosco Media Network kat sepenlong yang kecil kop ruai ke baju tip ke sor ken on. Kabadai kawai naransan kan ban kentiu yaki kon samlai ki badon sap akaruai ke siu ya kaban sepenlong hadon Bosco Youth Center kaban stang nadu ke arterik uno pra arja arpulai da kablan audition bad ya ke elimination round kan stang nadu ke kendai tarik uno pra hadu ban poi ke grand finale kaban long ha ka live huai tarik uno pra kene ke jingi kop kabadai ha ke sien ke baar na kaliang kinong penyai ke kentup ya uba OL marbanyang rengkat ki khot jang kadon Bosco Media Network kelapan benar pajba de kebakat bat wer ke kisamla ban wan sim benta hagate ke jingi kop ruai bat ke bayo ra nam job kin ra ya ke song pisa ke ba silak tengka bat ke bai registration kan long shi hajar tengka ha ke bai de bat kene na kaliang ki khot ke Don Bosco kelapan tip ru ba kino ki banyo ra ya ke nam job kinyo nam ke brand ambassador jang ke Don Bosco Media Network ba kinyo ru ban le ya sim benta sedu ke international welcome ke vocal start ne ke voice jang ki way pat kiri laong baki banyo rung ha ke grand finale injet tang shpongot bat ya ki form la banyo na Don Bosco Center banang neru la banyo ya ke jingtip bakam benia di lima jampi binti ba kami research ba niwan ai bin taksi kan opini yang dan security bin kubur di channel bukan YouTube jadi jangan tu di taksi ini kadai ba ni temu ban penong yang ke second edition jangan kasur kedua lani The Voice lap nong ke pareng lu melodious voice kasur kedua tu setiap di kaptes bahai di prof ni akan mereka jalan kon kunjur ngobdang berom nya dikir khamlin iba de ibenta dengan de Don Bosco Media Network table ya Don Bosco Youth Center jo iba Martin iba pau dan ai de instruction de pinta kemudian yang kecil temu juga dia competition ke penom kami ke competition ke ba minship sedang mila penom kasih menekok kalau bisa ke bajau untuk kata bur kedun sinang berkentai di barit ke bahe sana lesin mentah but hakan yang jadi sebentar macam sedang ialah jauh lebih kena hybrid cibinya mau naik iba siapa apa mau yong ialah yong ke price menukang ke price jangkan 6 ladu kemudian job silap tengkar walau dia kata kita kos terbaik lah letu berkompi menjadi kun sekiranya sekitar tumpuk ke dalam apa England atau London di angkai di orang lain kecinjau kalau mereka burung dia tadi kesan di burung mereka Don Bosco Media Network kalau play mereka lalu di ban ai mereka lenti ban pental ke kesat apa ke pangkat kita tim tax nemu yang mereka second edition yang sedang yang arteriku not pra December bahkan kun how January aku lalu kau kesenang mana but kahaknya ka edition ke baar bila yo ini berasnul bila bukre kepala batai sia yang tu ke itu ba di condition prepare ke ni bilang Islam ketika edition ke baar ke komini ki kendor ko ni ke ko ni ke bangla bukre ani ke kanai di kimat dengan planning kartu ni bukan kosong Kebenkong kalau bakal ke lain audition kata artre kuno pra antar senam arko warkulai kinowa ka berkait ko bagi jiwa ka bagi jet ka bagi ko berwa lada unika nom bisa jet ya uta ne kata ko ruai banyak sekarang ke babur ne elimination round 1 kata ni uta no ruai ka jet par ya wei no ikai ban ikai yaki berwa berkam penjaga susu penjaga suki. Bangsa ikai kinorwai berkino ikai kina pada pembaik ekapor akan nos sense dio kinuan sa ikai kapor dan Bosco Youth Center dan kran. Tigui gue pakai kendon kalau ini kendon ke elimination round lalu ke kendai mempera arja kulai tertar lalu
pendapoy ke grand finale. Kaban salong akalay po itrek ulang lekot arajat apsa. Kito ibalas arjet na kablay